V bistvu se vsi srečujemo z eno tako poplavo informacij informacij in pa tudi mnenj, ki so nam ponujena in zaradi tega velikokrat zelo nekritično ponavljamo. Velikokrat ne preverjamo za nazaj, se ne sprašujemo dovolj in to še zelo pogosto na področjih, ki niso naša. In ravno tutorstvo nas je v bistvu izpostavilo enemu področju, ki ni bilo naše in sem bila nekako mogoče malo prisiljena stopiti korak nazaj in se v tem področju pozanimati in si ustvariti eno sveže mnenje. In potem, ne samo, da sem si ustvarila to mnenje, ampak smo si mogli tudi tekom srečanj ta mnenja izmenjevati in smo s tem vadili naše izražanje, oblikovanje nekih misli, podajanje nekih novih idej. Kar je bilo meni najbolj všeč pri tem programu tutorstva, je to, da v 5 letih fakultete so me zmeraj učili, kako kritično presojati vire podatkov, pa kere informacije so kvalitetne, kere niso. Kar pa nekako nisem tam prejel, je pa neko znanje, kako kvalitetno pol te informacije naprej podajati. Kako to zapisati v esej, da na koncu rata ena taka berljiva celota. In to pa v bistvu sem najbolj odnesel od tutorstva z raznimi iteracijami čez te eseje. V ASEF-u želimo mladim talentiranim v Sloveniji omogočiti, da razvijajo svoje potenciale v največji možni meri. Preko raziskovalnih obiskov pri slovenskih profesorjih v tujini ter obšolskih izobraževalnih dejavnostih mladim dajemo praktična znanja in izkušnje, ki jih ne morejo pridobiti tekom formalnega izobraževanja, a ki so zelo pomembna za njihovo širino in celovit razvoj. Po zgledu tujih univerz, Univerze v Oxfordu in Univerze Harvard, smo pri ASEF-u razvili tutorski program, kjer profesorji delajo z majhnimi skupinami in se lahko posvetijo vsakemu študentu posebej. Bistvo tutorskega programa je, da se srečata akademska odličnost s podporo k osebni rasti vsakega študenta. At the heart of the tutor experience of the tutorial, however, must be, I think, a sense of autonomy, that the tutor can take the debate in any way he or she chooses, or creatively to pursue a particular area of interest that the student has displayed. What this emphatically isn't, therefore, is a pre-prepared conversation. It's simply a conversation with in the case of the humanities, the essay at the heart of that conversation. There is, yes, as I've just described it, tutor autonomy, and that's important, but there's also student responsibility to be prepared. And that, at the heart of it, demands an independence and an acceptance from both sides, so to speak, that they are both scholars wishing to understand the world somewhat better than they did before they embarked on this business of either setting a question, receiving a question, writing an essay, and then discussing it. Klasično poučevanje na univerzah predvsem poteka v smislu frontalnega poučevanja, kjer si predstavljamo, da profesor stoji pred katedrom in pred veliko tablo in potem je v istem prostoru velika množica študentov v predavalnici, ki bolj kot ne poslušajo tiho profesorja in če je predavanje res zanimivo, vprašajo kakšno vprašanje sem ter tja. Zdaj, s tutorstvom smo želeli v bistvu pripraviti nek komplementarni sistem, ki bo omogočil, da lahko študentje bolj neposredno komunicirajo z profesorjem in razglabljajo v globino, kaj so dejansko
kaj je širši kontekst neke pomembne kritične teme. In da v bistvu ta komunikacija in kritična diskusija se nekako vzpostavi med profesorjem, med tutorjem, ki nekako usmerja diskusijo in pogovor skupaj s študenti. In ta dvosmerna komunikacija je zelo interaktiven način komuniciranja in kritičnega razmišljanja in kritične diskusije, nekaj, kar tutorstvo dela zelo različno in komplementarno klasičnemu sistemu poučevanja, kot smo ga navajeni. Pravzaprav ni prijatelj, ni pa tudi nekdo, ki bi bil klasičen, formalni, nedostopni predavatelj nekje daleč stran od študenta, ampak nekdo, ki se lahko res študentu približa in ga usmerja in mu predstavlja tudi zgled za široko razgledanega znanstvenika. Jaz bi rekla nekako renesančnega raziskovalca, ki ima širši pogled na družbo, na kontekst, ki gre preko ene zelo ozko usmerjene znanstvene discipline. Jaz sem bil nad dobrim delom študentov, ne samo teh, ki sodelujejo pri programu ASEF tutorstva, tudi širše, že velikokrat zelo prijetno presenečen. In najlepše presenečenja so tista, ki ko naenkrat pri enem izdelku, recimo, pa kakšnem raziskovalnem projektu, dobiš nekaj, česar res nisi pričakoval. Dostikrat je ta odnos med recimo študentom in mentorjem tak, da mentor predlaga nalogo, recimo, ali pa neko temo, in potem študent sledi, to je že kar lepo. Ampak marsikdaj se zgodi, da študenti potem grejo precej onstran tega, kar ti predlagaš, in se potem sam še dosti več naučiš, kot bi se sicer. Ta del mi je verjetno najljubši. It may be you're working for an organization and you know something is wrong. Productivity has fallen, morale is low, and you've got to search for an explanation. The ability to sort of break that down into hypotheses, to break it down into particular problems, and then to find evidence to answer those problems is absolutely invaluable, as is the ability to express yourself convincingly, whether it's in a meeting or in writing. Employers, particularly in this rapidly changing world, want this high-end labour with these well-honed critical capabilities. That's what the tutorial is giving them. But it also goes beyond the world of work. It's also building citizens who are willing to and recognise the necessity of questioning the world around them and knowing how to do it, having the curiosity to do it, feeling it's actually their responsibility to do it. We need that for a buoyant and healthy civic society. So the tutorial is not just about the immediate learning experience. It's incredibly important for that, but it's about life as a whole. S programom ASEF tutorstva želimo v prvi vrsti veliko dati ASEF fellowsom, ki so v program vključeni, tudi tutorjem, ASEF-u kot organizaciji z novimi spoznanji, ampak tudi širše. Ukvarjamo se z realnimi vprašanji in s tem želimo tudi vračati v družbo naše poglede, naše razmišljanja, ki so relevantne za Slovenijo in za svet. Razmišljamo globalno.